Umugabo Gisovu Kibuye niwe ukunda kuvuga ngo urugamba turimo ni urw'Imana, kandi koko niko bimeze. Yewe na Turwanya Kandoyi akunda kuvuga ngo urugamba ni urw'Uwiteka. Nibyo rwose. Ingoma ya Kagame niramuka ihirimye igatsindwa burundu mu Rwanda, ibihangange by'iyi si byamushyigikiye nabyo bizaba bitsinzwe mu Rwanda. Abanyarwanda uko mbazi, uko nababonye, ntabwo ari bo bazaba batsinze Kagame n'ibihangange bye. Intsinzi iri hafi, sinzi ukwezi yewe n'umwaka, ariko intsinzi izaba ari iy'Imana, iy'Uwiteka. Kagame n'ubutegetsi bwe nibuhirima, ntihazabura abanyarwanda barega ibitugu bakikubita mu gituza ngo baratsinze. Bazaba babeshya nabo bibeshya. Ni Imana izaba itsinze ubwami bw'amashitani yaritse mu Rwanda maze akagaba amashami mu mahanga. Ni Imana izaba itsinze. None ko mbona Imana igiye kubatsindira umwanzi, mwebwe Banyarwanda muzayitura iki? Ndabaza umunyarwanda aho ari hose. Imana nigaruka mu Rwanda izaba ifite inyota y'isari, izaba ifite inyota y'ukuri n'ubutabera. Ubutabera butabera. None Banyarwanda, mwiteguye gutura Imana iyo nyiturano y'ukuri n'ubutabera? Iki kibazo gitumye ngira indoto. Kagame n'ubutegetsi bwe nibumara gushwekura, Abanyarwanda muzategura umuhango mu rwego rw'igihugu wo kugangahura kiriya gihugu cy'u Rwanda. Iyo ndoto yo kugangahura u Rwanda na Padiri Thomas Nahimana, perezida wa guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro, narayimwumvanye. Yewe icyo nongeraho, nimumara kukigangahura muzakibatize irindi zina. Izina u Rwanda ryihishemo ubugome, ubushotoranyi n'ubusahuzi byagiye byigaragaza mu mateka ya kera kugeza ubu. Bagatera ibihugu by'abandi, bagasahura, bakica, bagafata iby'abandi bakabyita iby'iwabo. Ntabwo ari izina ryiza rwose. Hari umugabo bita umwami Mashira wa kabiri, numvise asobanurana ubuhanga, yerekana ko u Rwanda ari doctrine yo kwanda u Rwanda. Maze Imana igiye kubahana no kubahima, ibasigira igihugu bita u Rwanda, igihugu cy'igikuri kitagira ubwinyagamburiro. Maze nyamara ibihugu bitigeze bishotorana, bitigeze byanduranya, biba bigari, inganzamarumbu, birasagamba. U Rwanda rusigara ari igikuri. Abanyarwanda muzakibatize irindi zina. Mu ntsinzi iri imbere, Abanyarwanda bazabona ububasha bw'Imana. Nta kuntu wahura n'Imana amaso ku yandi ngo ugumane imico ya kera cyangwa ngo ugumane izina rya kera. Si ubwa mbere mu mateka. Aburahamu yahindutse Aburahamu, Yakobo ahinduka Isirayeli, Simoni ahinduka Petero, Sawuli ahinduka Pawulo. N'ahandi hafi kandi havuba, Haute Volta ihinduka Burkina Faso, Dahomey ihinduka Benin, n'ahandi n'ahandi. Hari mushiki wacu w'umunyarwandakazi witwa Louise Uwacu, nkunda gukurikira ibiganiro kuri shene ye. Buriya butegetsi bwa Kigali yarabwitegereje, abushakira izina maze abwita Kagamestan. None ko ubutegetsi bwa Kagame buvuga ko bwarashe Imana, twebwe niba dushaka kwimika Imana mu Rwanda, muzahindure izina, igihugu mukite Imanastan. Bishatse kuvuga igihugu Imana ihagazemo, maze abaturage bitwe Abamanastan cyangwa Abimanastan, Lezimanastane, Lezimanastanaise. Byaba binahuye n'umuco, kubera ko amazina y'Abanyarwanda menshi aganisha ku Mana. Uwakora ubushakashatsi bwimbitse mu nyito mu mazina y'Abanyarwanda, ndakeka yabona ko hejuru ya 60% y'Abanyarwanda bafite amazina yerekeye ku Mana. Nimureke nyuma ya Kagamestan, igihugu cyacu tuzacyite
Imana Stane mu magambo no mu bikorwa, maze bibe n'ikimenyetso cyo kuyishimira. Kagame's bloody regime falls. Who would have believed it? This Kagame regime, built in terror and blood, who would have believed that it could fall after 30 years? Rwandans live in permanent fear of being tortured or assassinated. This regime, jealously protected by the powerful countries of this world, who would have believed that it could one day fall? Many Rwandans fought this regime, but they came up against this merciless terror of the regime, a terror supervised and protected by these powerful countries. Few continued the fight, but many gave up and resigned themselves, waiting for a providential savior. Now we are witnessing with relief this inevitable upcoming fall, but also with a certain worry and many questions about what Rwanda will be like after this reign of terror. It is soon the end of a reign. Some Rwandans will perhaps be able to boast of having defeated Kagame by their own strength. That would be a lie. No human force could have overcome this regime, a regime of terror built in blood and protected by the powerful of this world. Only the God of the universe, the Almighty God, could defeat this regime. It will be God's victory. Rwandans, instead of beating their chests in pride of victory, they should rather bow down to give thanks and thank God. So, dear Rwandans, what will you give to this God as a thank you? About this I have a dream. The future authorities post-Kagame will have to organize with all Rwandans a ceremony to exorcise this country. Only the devils themselves are capable of doing what happened and is still happening in Rwanda. This country must be exorcised. Etymologically, the word Rwanda means to extend one's own territory by annexing other countries to spoil and dominate them. The word Rwanda contains an ideology of hegemonic conquest. This is what happened throughout the history of the country. The irony of fate, it is a dwarf country which, compared to other countries, has remained the smallest without vital access. This name should be changed. Rwandans will soon meet God in their victory. We cannot meet God face to face and remain the same or keep the same name. Abram became Abraham. Jacob became Israel. Simon became Peter. Saul became Paul. And closer to us in time and space, Upper Volta became Burkina Faso, Dahomey became Benin, etc., etc. There is a Rwandan, Louise Uwaku, in her YouTube channel. She observed the dictatorial system of Kigali, and she gave it the name of Kagamestan. Inspired by this, I propose that we give our country the name of Imanistan, and the citizens would become Imanistanese. It is not bad that the name of Imana replaces the name of Kagame and his diabolical system. This would also be in harmony with the culture of the country. I can appreciate that. Approximately more than 60% of Rwandans or more have names that refer to God Imana. After Kagamestan, let us baptize our country by giving it a new name of Imanistan in words and in deeds.